Amen, bantwana bakaNkulunkulu. Amen emhlabeni nasezulwini. Amen kuye nakuwe. In the name of Jesus, the Son of Justice. Bazalwane, today is Monday, 1st July. Monday, 1 July 2024. Manje ke indaba engifuna ukukhuluma ngayo bazalwane today kubantwana bakaNkulunkulu nakubafundisi babo nakubafundisi bamabandla. Uthi uJesu bazalwane kunabafundisi abahambayo baye eBible school bayofundiswa ukuba umfundisi, bayofundiswa ukushumayela. Usho kanjalo. Wathi futhi uJesu inkosi yethu wathi kunabafundisi kunabazalwane abahambayo bayoshumayela babe abafundisi ngoba ophuma ebandleni lakhe ahambe ayovula ibandla lakhe yena. Uphuma ebandleni la bekasonta khona ahambe ayovula isonto lakhe ngoba acabanga ukuthi yena angayenza ngcono kunomfundisi wakhe. So uJesu uthi abanye bayahamba kodwa yena akabathumanga. Then uJesu uthi kunabafundisi labo yena abathumileyo. So uthi labafundisi laba abathumileyo bakhona lapha emhlabeni, nalabafundisi abanye laba akabathumanga, bona bayile nje bahamba bayoshumayela. Then-ke nalaba abaphuma eBible school. So uJesu uthi laba bantu labo bonke abafundisi abefundisi, kodwa yena uthume laba abathumileyo laba abathi bona baya eBible school akabathumanga, baziyele bona bayozifunela lento le eBible school. Then nalaba abahambayo nje bayovula ibandla. So-ke uJesu uthi kunabafundisi abashumayela intando yakhe, abashumayela izwi lakhe, and uJesu uthi laba inceku zakhe, uthi laba basebenzela yena. And ngakhuluma bazalwane 2019 nganitshela ngathi uJesu uthi yena akanamfundisi abizwa bishop. Wathi sibakhuze labo abazibiza ukuthi bona abobishop, athi sibakhuze athi yena unabantwana laba abakhethileyo ukuthi bayoshumayela. Athi these are my servants, inceku zami lezi, ngibakhethile ukuthi bayoshumayela, ngibakhethile mina ukuthi bayoshumayeza imvu zami, intando yami, izwi lami. So kunabafundisi abaningi masifika kubo sithi bafundisi bazalwane, uJesu usinikile imessage size emabandleni sizotshela abafundisi nebandla labo ukuthi yiphi intando yakhe. uJesu usinikeza isambulo nayi indaba. Abafundisi bathi yini indaba? Masibatshela ukuthi indaba uJesu uthini, bathi why uJesu angakhulumi nathi, why uJesu angakhulumi nami? Basho kanjalo abafundisi abaningi. Then uJesu athi uzababona ke ngoba ngikhulumile ezwini lami ngathi nizababona ngemisebenzi yabo, nizababona ngemisebenzi yabo. Then-ke kunabafundisi abanjalo-ke masibatshela ukuthi uJesu uthini uma sinikeza isambulo, uJesu uthini ngabazalwane, uJesu uthini ngabafundisi. Kunabafundisi abasilalelayo bathule bathuke because bayamsaba uNkulunkulu, bayathuka masibatshela ukuthi uJesu uthini. Then kunalaba abafundisi laba masibatshela bane-pride, abafuni nokuzwa, bathi why uJesu angabatsheli yena, why athuma thina angabatsheli bona, angakhulumi nabo straight. Kanti bazalwane uJesu uNkulunkulu uyenza into ayithandayo. uJesu ufuna ukuthi wena ulalele yena. uJesu uyalalelwa, hhayi ukuthi wena uzoquestiona ukuthi why angezanga kuwe straight. Siyazwana ke bazalwane? So-ke ngifuna ukukhuluma nabefundisi. Bafundisi, bafundisi, kugcwele abazalwane ezihogweni, and labazalwane laba abagcwele ezihogweni baphuma emabandleni la bekunabafundisi khona. uJesu uthi labafundisi abafundisanga imvu zakhe, abafundisanga abantwana bakhe izwi lakhe,
the way lifanele ukuthi lishumayezwe ngakhona. Uthi abafundisi abakhuzi. uJesu uthi abafundisi abakhuzi ngoba abazalwane bamthengele imoto. So that's why angafuni ukuthi akhuze abazalwane esontweni. Kanti uJesu uthi uye afele labantu laba, akusumfundisi. Ngiyacela bazalwane, ngiyacela, ngasezihokweni kune-department yabefundisi abaphumi la eSouth Africa, baphuma the whole world, black and white, Chinese and Indians. Ngisikhuluma ngabafundisi babazalwane, bagcwele ngasezihokweni, bane-section yabo, omunye nomunye idimoni limnikeze iBhayibhili, bayifake ngasesandleni, then uzababona ngeBhayibhili ngasesandleni. Abantu bayatsha, iBhayibhili iyatsha nayo, kodwa ayipheli ngasesandleni. Then-ke uJesu athi uyababona laba abafundisi laba, bebashumayela izwi lami ngendlela yabo. Usho kanjalo uJesu, uthi bebashumayela izwi lakhe, bebayivula iBhayibhili, izwi lakhe, kodwa bebalichaza ngendlela yabo. Abakhuzanga abantu ukuthi lahlani lezinto, phendukani. So that's why uJesu athi ngalesikhathi lesi abafundisi bakhe mabashumayeze ibandla, batshele ibandla ukuthi izihoko zikhona nezulu likhona. Athi bafanele ukuthi bathuke abazalwane mabeze esontweni, bathuke mabakhumbula ukuthi izihoko zikhona, bafanele ukuthi basabe uNkulunkulu. So-ke kunabefundisi uJesu uthi yena akabathumanga ukuthi bahambe bayoshumayela. Kunabafundisi mawuthi uyangena ebandleni babeke into enkulu, angiyazi ukuthi ibizwa lento le, ibhalwe the vision of the church, ukuthi ibandla leli umfundisi walo ufunani, ufuna ukuthi izinto zihambe kanjani. uJesu uthi wena mfundisi ufuna ukuthi ivision yalesonto ihambe ngendlela yakho na? uJesu athi awuyazi ukuthi isonto, ibandla lakhe. Befundisi lalelani, uJesu athi uye afele abantu. uJesu athi the church belongs to him, ibandla yelakhe. So abefundisi bona bathenga izinto kulento le, kubhaliwe, angiyazi ukuthi ibizwani lento le, bazithenga bazibeke, mawuthi uyabheka into le ivelise isithombe somfundisi nomfazi wakhe, angiyazi ukuthi ibizwani lento le. Mabaqeda ibhaliwe vision, umbono webandla, then kubhaliwe izinto. uJesu athi wena mfundisi ubhala kanjani ukuthi ivision yalesonto izohamba ngale ndlela, kanti ibandla akuselakho? uJesu uthi wena mfundisi ufele bani? Ngoba uNkulunkulu aletha abantu esontweni bazoshumayezwa, bazofundiswa. So ivision kaJesu akusiyivision yakho mfundisi. uJesu athi sinitshele ukuthi yena ivision yakhe ukuthi abantu bashumayezwe ukuthi baphenduke, and abantu bashumayezwe ngale ndlela ezobafaka ezulwini. That is the vision of the Lord, the owner of the church, the one who died for the church. Siyazwana ke bazalwane. So ngiyanicela bafundisi, last time nginitshelile ngathi nina bafundisi ninetulo ezi-2 ezinkulu ngasesontweni, isitulo somfundisi, isitulo somamfundisi. Zi-2 iy'tulo zabo queen and kings, iy'tulo ze-king and queens ngasesontweni likaJesu. So manje nibhalile ivision yebandla, maniqeda kuvele ubuso, ipicture, ubuso balomfundisi wala ebandleni. Sometimes babeka ubuso bomfundisi nobuso bomamfundisi, ubuso, the picture, the photo yalo mfundisi wale bandla leli. So uJesu athi akanitshelanga na ezwini lakhe ukuthi akafuni abantu abakhonza ithombe na? Athi isithombe sifunani ngasendlini yakhe? Ithombe somfundisi sifunani? Bazalwane, izihoko zikhona, zimele nina bazalwane, ngoba laba abangasindiswanga bona mabashona baya straight ezihokweni, asinandaba nabo, bafile balokhu bahamba laba abangasindiswanga, abathanda amadlozi nalaba abathanda izinto zalapha ezweni. Ngikhuluma ngani nina bafundisi, nina abashumayeza ibandla, nina abashumayeza
abantwana bakaNkulunkulu. Anitsheli abantu ukuthi baphenduke yini. Nitshela abantu ukuthi bahle mabafake ama-wig. Umuntu ufake i-wig wena umtshela ukuthi nibahle, uJesu uyanithanda. Abantu baza esontweni bangagqokanga kahle, bagqoke izinto zasemshadweni, izinto zasemapatini. Nina bafundisi nithi you are all beautiful, Jesus loves you. Nitshela ibandla ukuthi bahle mabagqoke ngale ndlela le yasemkhathini. uJesu uthi uye afele ibandla and ulifele walithenga ngegazi lakhe. So nina nithatha ibandla leli uJesu alifele lilimukisa ezihogweni. uJesu uthi nani nizobhadala ngegazi lenu. Ngiyanikhuza, last time omunye umzalwane wangithumela ividiyo mangithi ngiyabheka kunomfundisi uyashumayela ubrother lo. Umfundisi unebandla, umfundisi kodwa bambiza DJ. How can ubize umfundisi DJ? Ngiyabuza bazalwane, lo brother lo unebandla uyashumayela kodwa bambiza DJ. DJ, how can umuntu abizwe DJ kodwa umfundisi? Bazalwane lalelani, kunabanye abefundisi babomama, umuntu uyashumayela kodwa ufake i-track suit. Umfazi lo uyashumayela kodwa ufake ibhruko, uyashumayela. Umfazi uyashumayela and ufake ibhruko. I-question iyabuza ukuthi lo mfazi lo ashumayelayo uthunywe ubani ukuthi azoshumayeza imvu zikaJesu? Yena kuwumfazi uthunywe uNkulunkulu agqoka kanje. uNkulunkulu makathuma umuntu wesifazana uyamfundisa ukugqoka, and uJesu makathuma umuntu wesifazana umnikeza imessage especially ukuthi ahambe ayoshumayela ngayo ivangeli, ayovangela ngayo, hhayi ukuthi azophatha ibandla azoshumayeza amadoda. Akayifuni kanjalo uNkulunkulu. So-ke umfundisi lo ubizwa DJ. How can upastor abizwe DJ? Bazalwane, kunabanye abafundisi ngizwile futhi ukuthi abanye bayashumayela emabandleni kodwa umuntu unenwele zamarasta. I don't understand bazalwane ukuthi umfundisi ushumayela kanjani estagini ame epulpitini atshela abantu izwi likaJesu kodwa yena yirasta, inwele zakhe inwele zamarasta. Lalelani bazalwane, 2018 masinikezwe isambulo ngabhala phansi ephepheni. Nali iphepha lami likhona phambi kwami, iphepha lami le la ngibhale khona. Nganitshela from 2019, 2020, 2021 ngathi bazalwane, ngale ngasezihogweni kunobani, kunoLucky Dube lo aculayo ingoma zamarasta, i-reggae. Uyacula uloku uyajampa the way amarasta ajampa ngakhona. So-ke wasibonisa uJesu wathi-ke lo aculayo lo uyambona ubani? So ngiyambona ukuthi lo uLucky Dube. Sabona namanye amarasta, angiyazi amarasta bashone kudala, ngibayazi abantu bebacula kudala, abanye bayacula manje amarasta, abanye bafile manje. So bakhona nabo lapho. Bathi bona banonkulunkulu wabo, unkulunkulu wamarasta. Kanti uJesu ufuna ukuthi abantu bonke basindiswe. So uJesu uthi amarasta bashumayela kanjani, or amarasta azongena ezwini kanjani? Bayenze inwele zamasangoma. Ngoba thina masibheke inwele zamarasta sithi ama-dreads, sithi bayenza ama-dreadlock. uJesu uthi lezi zinto lezi yizinto zamasangoma, exactly in the spirit. So uma ubona amarasta bajayiva baloku bajampa because bayenza izinto zamadimoni, bayatsha. Wena ubona amarasta ajayiva ngale ndlela yabo, bayabhampa, baphakamisa amanyawo, bayenza left right njengamasosha, kodwa bayajayiva. Angithi niyambona ukuthi amarasta ajayiva kanjani? Naye uLucky Dube makacula bekajayiva kanjani? Uyenza izinto zamasangoma, uyagida makayenza kanjalo, makacula lokajayiva ijayiva le yamarasta. So ngizwile ukuthi kunabanye abazalwane bayashumayela kodwa banenwele zamarasta, and amarasta wonke abhema insango. So umfundisi yena or umzalwane ushumayela kanjani?
anenwele zamarasta, anama-dreads, and i-dreads yinyoka, ubeke inyoka phezu kwale nhloko yakhe, ama-dreads lawo, yizinto zamasangoma. Njengoba nibona amasangoma bafaka izinto eziningi la, bafaka izinto eziningi la enhlokweni zabo, enweleni zabo, namarasta nabo bayenza ama-dreads. UJesu athi amarasta namasangoma banespirit esiyi-one, bacontrola ispirit esiyi-one. So umuntu asendisilwe uza kanjani ebandleni likaJesu ngenwele zamarasta, iy'nwele zamasangoma, iy'nwele lezi okuyinyoka? Wena uzoshumayela abazalwane, wake up, uJesu uyeza, izihoko zimele abazalwane abangafuni ukuphenduka. My name is Enigma. Amen.